Kumnandi bonyana nithini babili nakha ubudlelwane bunye. Kubereke khambe kuhle kodwa lapha omunye khona sekathoma ukuba silwane over irelationship yenu enihlanganyele ngayo kuba buhlungu khulu kwamambala. Kunabantu esibabiza ngokuthi ma-psycho partners. Lapha sithi sakha khona ubudlelwane umuntu athome nje abe ngukatso omkhulu akrarisise. Yazi uthola sekuphatleka ama-first-degree, uthola sekuphatleka yonke into, uthola ukuthi nalapho sekunabo manipulation ngaphakathi lapha umuntu sekazenza umuntu ongamaziko kungasesengiloya wokuthoma ombonileko. I-psychopath ke le engikhuluma ngayo lami igama ngikubafana uSasha B. Siyakwamukela ehlelweni lethu lapha sithi khona silekhile. Sikhamba nemthekeli njengabalanga asibalaleleni ke bonyana imthekeli zethu zisiphathele ini. Sibawe indlebe. According to my understanding, a psycho partner is psycho le ekutsatselawo ngasho ukuthi umuntu ofuna ukucontrol, and then izinto azenzayo in most cases ufuna ukungena ngaphakathi kwe-cellphone yakho abona abantu ukukhuluma nabo, ufuna ukwazi ama-contacts onawo, ufuna ukwazi ukuthi ama-friends akho nikhuluma yini nawo. And in most cases ama-psycho partners, they are so good in pretending in such a way ukuthi angakubophisa mos athumrape lo amrape ngoba uyipsycho like yonke into ayenzayo ukhona ukuplana something like the way planner ayenze yena self as convinced ukuthi into ayenzayo le i-correct engawutsho ukuthi mhlawumbe i-psychopath ingazigulisa mos ikutshela ukuthi iyagula lobulolo obuthuzi, and nayo self i-research before bahlakaniphile, believe me, they're so wise ngendlela ukuthi akayikhuluma into akayi-research, uyayi-researcha nakeda bese abe nelwazi lakafika kuwe angathi wenza into afuna ukuyenza wamjikela uyalila nakafuna kwi-police station or nakafuna kuya ku-doctor ukhona ama-friends akhe uyabhadela bamenzela incwadi ukuthi ubuya kwa-doctor uphethwe yini bakhona ukuzidiagnose bona self. They are so very dangerous and they are so beautiful. And bayakwazi ukukhuluma, they always talk like ngathi uyakwakisa so, but I repeat, but thole ukuthi khona phezulu kwayo. In most cases lonke abaqala bakhule ba spoon feediwe emakhaya, and when you side again boba intelligent, they have a lot of information, they are so informed in such a way ukuthi nakeza kuwe ndoda wazi ukuthi uzokudabula. And then now indoda, boys, make sure noma ngakubamba ucheater ungavumi ukuthi ucheater, wavuma uzozibulala, uzokutrapa, akudla imali, akubophise, akudestroy. Yeah, I such ngicabanga ukuthi uyangi-understand. Yeah, psychopath i-psychopath ngizibeka kuhle ngeke ngijikathi-ke i-partner ehlanyako. I-psychopath umuntu ofuna ukucontrola, ofuna ukuthi wenze izinto ngesikhathi sakhe nangendlela yena afuna ngayo. Common things they do. I-psychopath izinto ebajwayele ukuzenza ukuthi akustalke ku-social media, akubona ukuthi ucommentelana nabo bani or ma-friends nabo bani bese uyathoma uyalwa, or akufonele ungaphendula ifoni sekuzoba yinkinga enkulu ukuthi wena ungaphendula ifoni bokuphi bowenzani mhlambe khona umuntu obunayo. I-danger ye-psychopath ngokuthi angakubulala nasile sakabona ukuthi izinto zikhambi ngendlela yakhe, or yena angazibulala nasakabona ukuthi akasakhona ukucontrola or akasanawo amandla lawo ukuthi angakucontrola. So i-psychopath mina zange ngibe nayo, but ngazi umuntu okhe wahlala ne-psychopath wagcine indaba yabo yagcina ngokuthi uGeli wafika khabugayi waphula ama-first year and all that, agcine sekafaka uGayi enkingeni izinto enangazazi ukuthi why. The way I describe i-psychopath ngakhona ngizokuthoma ngezinto ezisimple. Psychopath we can say umuntu ohlanyako negama liyalumela umuntu akahlanya. I-psychopath umuntu ofuna ukulawula, umuntu ofuna uzipha amandla abe above wena abe ngehla kwakho. Psychopath umuntu ozothi nawenza something afuna ukuba mhlahlandlela wakho. Let's say uthoma business, uzofuna ukuthi business leyo yenze profit emalini and how much do I benefit. Psychopath le fana umuntu angazi ama-planning omuntu. Psychopath nasi describe ngelimi lendleleni sokuthi psychopath umuntu ongumaqhuzu gamelo lefamily. Umaqhuzu umuntu well planned, ukhamba phambi kwabantu nina nifika kuseladlulile, then izinto bajwayele ukuzenza
sizokwenza ama-example into abajwayele ukuzenza. Number 1, umuntu wakhona ufuna ukwazi each and every friend yakho from each and every social media, even in person. Uzofuna introduce to everyone ohlangana naye. Let's say uya meet hapa naye, then ukintroduce kuma best friend. My best friend uzofuna ukwazi ubani, unani, nenzani, what time. Psycho partner leyo. Then izinto ama-danger wabo singawabala. Psycho partner number 1 ingabonjisa ikolo for ukuthi ungayi-event. Thina sithanda ama-event. Number 2, psycho partner ingaphula ama-laptop, TV, Windows ekhemi. For one reason, why did I call you ungaphendula phone? Why didn't you show up at our date? Akafuna ukwazi ukuthi bobanjwe yini. Into ayibuild up engqondweni yakhe i-answer to everything. Psycho partner, those people are very dangerous, to be honest. Ngingahlala naye bekangikhapha amanye esontweni angibuza ukuthi na unabobani akunamantombazane esontweni ngaba late. So good people, stay away from those people. Are very, very dangerous. Bekangikhapha even amanye ethwele bafuna ukuthi na ngiyenzani. So advice ngami dlalelana nomusayini ayingozi Lotshani, ibizo lami ngingithembisile Mkhashwa, and this psychopath partner mumuntu ongayana noma go extreme kangangani to get what she wants ku relationship yenu, or nasekazitshelile ngawe nanoma yini azitshelile ukuthi uzoyenza, uyacontrola, uyakhetha ukuthi ubani kosi ungakhulumi naye njani, u-emotional umuntu loyo, and ubu-emotional bakhe bu abnormal because angakubulala, angazibulala, angayenza nanoma yini ukukhombisa ithando lakhe kuwe. And if angakabi ready allow ukuthi uphume ku relationship leyo, then it becomes a problem. Iba i-problem ngoba umuntu loyo angawukhipha umphefumulo for ithando, angawukhipha umphefumulo for uprove ukuthi ukuthanda kangangani, and izinto angazithandi yena angeke zimhlalele kuhle. And that means uyakubinda umuntu loyo, kunezinto ozozenza utry ukuzicompromise wena for yena ngendlela wena engakuhlaleli kuhle. So uba dangerous umuntu oyi-psychopath.